Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Hakasngi palai digihajar ngut kipat ba akila tuat ya kabanne buram khaddo yaw menteri sarkar barem kejela badu MLA barem kesoyong constituency uba HDR lengdo ubala klatno hakasngi baar. Kania kejengklat kensan jong ba HDR lengdo kalapen sengusi kipat no kershan kam tam habo ni urang ba urang pen kre akjing ikonik election MLA na kesoyong constituency kumukertong keseng UDP. Hapedeng jong kejingjau ki umat ki basngusi kipat ba no kershan jong ba HDR lengdo habagli ojing te ba samlen malnyang ubalong kertong bani kon persya ya ba HDR lengdo udan haklenti banwan sngolem bat kumjo banedon lang hakajing pendap ya kajing le anyam ka bakat do ya kemet ke basa jong ba HDR lengdo kipat ba nong kershan kelemi kensan ban khang lenti ha kasnong silyang dongki de kajing temu ban khang lat ya ba samlen malnyang ba unit sngolem kipat ba no kershan jong ba HDR lengdo am kilong ba gejingkran ba gejingken tho jong ba samlen persya ba HDR lengdo kilong ki bala palat pot ka bala pensengusi kipat ba no kershan baro kilong badai uba HDR lengdo ubla rila sumar la penang penstat bat aikam ya uba samlen malnyang ndrai ha gejing election uba samlen malnyang pan ula kran dagi kitien ki beto amet ki bala pensengusi iki kemungkinan kershan jong ba HDR lengdo kipat ba no kershan kilong beladau ba samlen malnyang umla benesuk baru ba HDR lengdo ha kepor ke urang im kum kinong kershan ru kin umla benesuk bat kamdon jengmut hiru yu ba samlen malnyang haba ula keran palat pot menta banwan sngolem yu ba HDR lengdo hadian kat tok depor bagi pat ba kli ojing te ba samlen malnyang umwan sngolem syu kumta kle prano nagane kejaka namar haka jingtip jungi namar ba haka titip ba samnen udai beri bala le bha dam he dan jungi nadu ba dak kena he dan ba bari lo suma lo penang lo start lo ai kakam kajam de hadin nang taru wile persya yu he nalo nang ta ho haka jingi le election kadan ma ke sport ula ben persang menyele ben kun la kajong-kajong bor de haka jinglang kajong pada ukuran ki kitien ki bom nak long dan baki komen sang baki hak kapur baula yelap election do ukuran ki kitien ki bom nak long nak ta kadau kalau pensusi yang i baka jing yak kendit jong mahe kini thang ke hendu ko ta ta kumlang in sai un alor baka jing kren jong baka jing baka jia ka kam namar ba hak kapur ba mahe jungi dang dan umla te banwan yesok kan mento yu banwan ta namar yo hiru ban kren khadu mahe kata kin kebab pelong pesan mesti mingi ngal lek khamtam medega parakur ayo si para meh SDR jmi kumul ada iwan menta pinam yasa minam syare dalile minum pedang namar ba bat ni meh ba ba de trai uklam yo te banya sok kumdang ingin syan ma baru idam somden mar khin brew yala penrat bla le bha bla ri bla sumar bla ai kam kejam bla perkiu kedan yu dukat ni le persya tina kadau kadang ingin namsa yu banwandung la ni banwan yu kejat hari ke kompon ke jong iba jemi tilada iwan juboru hendak jing aki ini kan lo kabajur ngina keseng lo mi baro ngina yang ya le persya banginu mi island bon wandrung ngene balada ule juboru ka jing ya ki jong i menta kamde ke bakhan dia bat ngimting hiru dada kawan ke ege jingja ka basniru ini ran bet saprang nomor balai pilai ihi baro mataki komen ki ba komen bat ke jingja jong i phna jong i ngi katnu ki kun kseu ki snong ki tha baro ngi paj do not ngi yam baling ba ke jingkran jong itu bakada ja shisha tikumnu yu breu nong shun ngi sha bang nuan rong ni dalai le rong em ailat kare tangta ke jingkran nak liang jong i ka snong nak liang jong i ki kun kseu ayo masih beli yang yarin sew Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star